chibai ule August nili zirtop ni ani a nimin lama Manipur thil thleng sang thlir ho le ila Manipura boina chuak meka nimin thil thleng khan poimo na lian takaneya he boina chin felani theina na malak na tur thil tam tak nimin khan soyani a thu chu siamani boka ni chin che tlak tak ani ome chanchin kim changai thaila nimin jinga kan pu nangin nimin khan Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te malak na in kukizo namte chuan martar ruang somthum panga zet chu arwala vuile phumna hun man antuma ma se he an thil tum hiro man na thajok be seina wangin an thula ninga chung nga le ri an tum thu an puanga nimin khan rong somthum panga phum lovin heng rong te sun na le an kalsan an chung te hnem na hun chu tuibunga peace ground na ro pui taka man ani thungani peace ground tuibunga hun mana hian kukizo mi sang chuang fen pung khoma Manipur boina kukizo namta na nun na hlan tu te choi moina le sun na te an chung te hnem na thu te ngai thla kania zaipol zai moi tak tak te ngai thla kania zaipol ten nam pasal tha te sun na hla when you go home an saklai phei chuan kalkhom mi puite an mit tuiye tana sa hle ani ITLF roi tu te le mi poimo te hi nilai zan khan an thil tum chung chang ngai to in rei tak an thu khoma nimin jing lamdar li thleng khan thu khoma heta hian Union Home Ministry nan thil ti awanga boina lian zo ka chualo nan an thil ti tum chu thulri turan ngen na chu zaoman ti thule an thu tiama an din nge an be se wangin martar te ruang phum hun chu ninga chunga tan an son ti an puanga Home Ministry ang bok hian Mizoram Chief Minister Puzoram thanga le Central UIME te poin an thil ti tum chu thulri turan ngen thu an soibok ITLF te hian martar te phuman thul thu chu an siama chuan Ministry of Home Affairs nena thil phut panga an nei thu an tar langa S Boljang Churachan pura in phumna mun chu dananga pomsak turte Tlangram District Meitei State Police Force te chu kukizo namte himna tan la chuak vek turte in phum hun ti khotlai ani ta ka chuan Imphal kukizo namte ruang ommek chu lamka Churachan pura phur thleng vek turte Manipur State atanga in lakran an phun na ti hlo tling tura chakzo ka malak te Imphal khopui lung ina tribal tang mek te an himjok nan state danga da son te an phut thu an tar langa hian lekha hi Union Home Minister Amit Shah hna thonin 27 sector Assam Rifles headquarters lamka Churachan pu hna an theluta anni kaltlang hian Home Minister hna he lekha hi an thon ani nimina ITLF ten ruang somthum panga phuman tuma wang hian meitei lampo anin tuk khom na sa hlea boina lian taka chu ngei rin ania nimin jing khan Manipur High Court po no sarum taka thuin hemi chungchang hi an ngai tua kukizo namten in phuman tumna hun hi meitei howin an ram nian chal Manipur sarkar in sarkar raman ti bok ania Manipur High Court chuan helai hmuna hian khoi lamma in kuthak lo se ti in thu arelani nilai zan khan meitei mi pui tam tak chuan kukizo namten in phuman tumna mun tuibung bangla chu a howa pan tumin phogak chau ikhai Bisnupur district an kalkhom ti hriatani a hengmi te hian tuibung bangla hian thlengani chuan kukizo nampung khom te nen an in tual vuak ngei donin na langsia Manipur High Court chuan rang takin ro an rela nimin jing Daruk Khan acting chief justice MV Mulalidharan hovin remna le muanna thei nan thupe kan chuata a sarkar lai puile state sarkar chu hmal hangal tura hriat tirin kukizo namte le meitei te po boina tipundun lo tur le muanna hnuaya anin rem lo na te soifel turin an ngen boka High Court chuan kukizo namte chu sarkar hna mithi phumna mun tur kar khat chunga dil turin an hriat tira state sarkar po in phum tumna mun chungchanga an dinna court hna hriat tir rang turin an hriat tir ngal bok ani hetiang ani la hian Union Ministry of Home Affairs po in ITLF te hi an thil ti tum thul turin nilai zan khan an ngena hemi awang hian ITLF te po in an thil ti tum hi an thul ti kan soi to kha nimin khan Home Ministry hian le khadang ti chuak la in ITLF chairman Pagin Haukip le meitei tlomngai pol kokomi coordinator Jitendra Ningomba te hna le khan thona he lekha hian Minister of State for Home Affairs Nityanan Rai chuan mingziakin a letter he ta manga
hele kha hian ITLF ten mithi te vuina le phumna hun manan tum chu sarkar lai puina riat thu tar lan ania minister chon government of India in remna le muanna om theina na mala turin he boina telte chu ngen ti po soin nisari chungin Manipur boina chu Paul tintelung oina tura chin fel tumin sarkar lai pui chuana thei top tak meu achwa don thu po atar langani nimin khan Bishnupur districta phogak chawa meitei mi pui kal khom te lo dang tu sipai te chon mi pui no dar nan tier gas an manga mi pui te hian phogak chaw I khai kal tlangin kangwai pan an tuma mase sipai tam takin an lo dana wangin an kal tlang theilewa hunrei takan indor hnuwa sipai te hian tier gas le mok bom te mangin mi pui te chu an hnot dar taringota hetianga an innorna hian mi som ni pakhatin hliam an tuar ni in soyani a hliam tuar zinga hian journalist pakhata tel lan tia PTI report a chuan hliam hi som pasari an ni ti ani thung heti lai hian nimin ve khan Bishnupur district la Imphal khopuya boina thara chuaka Imphal khopuya second Manipur Rifles te omna hmuna mi puipung khomin silai le amu enge mozat ruk chu ani an tia Naran Sena Bishnupur districta second IRB station po mi puiten lu chirin silai zathum le amu ruk chuani thu report ani boka hemi awang hian Imphal West Imphal East le Bishnupur districta te chuan chun le zana curfew puan ngal ani heti la hian parliament lama po Manipur boina wang hian ro an rel hlei theilewa eptu party intel khom India te chuan Prime Minister Narendra Modi chu Manipur chungchanga thu soi nei tura an nor na hlotling theilewa Parliament a Manipur boina hi soini theinan an thil phut po tlemati danglam an remti tabok Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar chuan rorel lai le eptu hruai tu te chu hausa rorel na kal that theina na mala turin angena eptu te hian Rajya Sabha dan jani songruk pasari na tlo chanin thildang zongjong da try in Manipur chungchanga debate nei an niata Rajya Sabha Chairman chuan dan jani songruk le pasari na manga soiho an du na chu arem ti lo ti soin danza somsari poruk na mangin darkar ni wel soiho chu sarkari na pom thei ti soya eptu te hian hun bituk oma soiho an du lo thuan soi hnuwa chairman chuan danza somsari poruk na tlo chanani wang hian darkar ni che soiho ani don ti na ni lawa a khoilam ve ve po inan du to kan soi theyang ti atiama hei hi eptu lam po inan pom thei don ni in soyani a tlem chuan ma son na oma ngai theyani ome ni jangkhan frontline na om ku ki zo nam sipai zinga pakhat chu bazarin kan be papa boru garal mon ri thu soin frontline na duty de chu nimina peace ground tui bunga lu sun na hun man na po an tel ve lo thu soya har sannan nei lo thu soibok Manipur boina chungchang post kan siam jing tamal mal hlea he boina hi chi le chi inkar sarkar le party sang sang in rol na ni boka wangin soitur chin thliar thiam ngai hlea kan hriat zongjong soirem lo fowa frontline na omte kan biak na zongjong po puan chu arem lo atam hle boka lamka le Churachandpur chungchanga in comment te po kan lo chiar thina hemi chungchang biak che chui jaw na po kan chanela hian kan da to boka lamka le Churachandpur ti hi ITLF thu chua po soipol ani a amhuna om ngei te po inan la soipol nok nok boka keini po in kan la soipol dewani po in hriat thiam na zau tak nena min lo ngai thathin turin kan ngen cheuani he boina hian kan ril ru on lam chu hairual ani lova ma se media te hi thudik on lam nei lova puang chuak turangai kan nia YouTube ania wanga leiber bor thu puan hi chanchin bumi te rol ani lo ti te po min hriat sak kan ngai hle ani bazari lo thlir wangin kan lome